Ono što je godinama važilo za jednu od najstabilnijih i najčvršćih tvrđava na domaćoj javnoj sceni, srušilo se kao kula od karata u posljednjim danima 2025. godine. Dok su svi očekivali prazničnu idilu, porodične fotografije pored jelke i osmehe koji su decenijama krasili naslovnice, stigla je potvrda koju apsolutno niko nije očekivao. Pukla je tikva tamo gdje su se mnogi najmanje nadali. Fatalna plavuša i žena koja godinama važi za jednu od najzgodnijih pevačica na estradi, Goga Gačić, donela je radikalnu i hladnu odluku da ostavi supruga Marka i u novu 2026. godinu zakorači potpuno sama. Pre nego što uđemo u mračne detalje ovog šokantnog razlaza koji je potresao temelje estrade, ne zaboravite da kliknete na dugme subscribe i uključite obaveštenja. Na ovom kanalu prvi saznajete sve one strogo čuvane tajne koje zvezde očajnički pokušavaju da sakriju od očiju javnosti. Njihova bajka počela je pod vrelim svetlima reflektora, na mjestu gdje se snovi rađaju i gdje su oboje došli sa jasnim ciljem da izgrade velike karijere. Umjesto samo aplauza, pronašli su ljubav. Od tog sudbonosnog susreta u popularnom muzičkom takmičenju preko romantičnog i tajnog venčanja 2018. godine, pa sve do dvoje dece koja su bila kruna njihovog odnosa, delovalo je da Marku i Gogi niko i ništa ne može stati na put. Bili su sinonim za harmoniju, ali dok je javnost godinama verovala u savršenu sliku i porodičnu bajku, istina iza zatvorenih vrata njihovog doma postajala je sve mračnija i neizvesnija. Prvi jasan alarm koji je uzdrmao društvene mreže i naterao fanove na spekulacije bio je brutalan i neočekivan. Par je sa svojih profila obrisao apsolutno svaku zajedničku uspomenu. Svaka slika, svaki tag i svaki dokaz njihovog 8-godišnjeg zajedničkog života nestali su u samo jednom kliku, ostavljajući iza sebe hladnu prazninu i potvrdu da su nesuglasice postale nepremostive. Ali najkontroverzniji deo ove priče tek dolazi i vjerujte da će vas šokirati. Ostanite sa nama do samog kraja jer otkrivamo koji će to skandal iz prošlosti bacio dugačku senku na ovaj brak i da li je on bio tajni okidač za konačni krah. Mnogi se sada sa pravom pitaju da li je na ovaj nagli prekid uticala afera o kojoj se šuškalo pre samo nekoliko mjeseci. Tada je Goga direktno optuživana da pokušava da unese nemir i napravi razdor u domu svojih kolega Ivane Pavković i Petra Mitića. Da li je u pitanju surova karma koja je konačno zakucala na vrata ili je fatalna plavuša jednostavno shvatila da zaslužuje mnogo više od onoga što joj je Marko nudio. Odluka doneta na samom pragu nove godine jasno govori da povratka na staro više nema. Dok Marko uporno ćuti i skriva se od medija, Goga je svojim jasnim potezima stavila do znanja da je 8 godina braka postala samo daleka i bleda prošlost. Na čijoj ste vi strani u ovom iznenadnom estradnom ratu koji je podelio fanove? Da li je brisanje fotografija na mrežama detinjas potez povređene žene ili definitivan kraj jedne velike epohe? Pretplatite se za još priča.